musore ukomoka muri Kongo Kinshasa ariko ufite ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Burundi, akaba yaratowe nk'umukinnyi mwiza w'ukwezi gushize mu ikipe ya Rayon Sport. Kongera kubishimangira nta nubwo bimutwaye umwanya habe na mutoya, aravuga ati ikipe yacu ikeneye kwitwara neza kugira ngo idakomeza gusigara ku rutonde rwa shampiyona. Tayari kabisa, pasa nziza cyane riturutse mu mpande, ahitagira ry'aba mwita Tambwe Gloire ku munota wa mbere gusa bateretse mu gitego cya mbere cya Rayon Sport. Rayon Sport kimwe Rutsiro ubusa kabisa. Atasiyo kona ya Rutsiro bayipashe igizayo, arashota arawukora bose bagatina karakara nta kintu cyabaye. Umupira w'iterambere wose ikipe ya Rayon Sport, Shakabimana Yves ari kumwe na Kwizera, ariko umupira barawurenza wose ikipe ya Rayon Sport kurengurwa ni ikipe ya Rutsiro. Igitego cya mbere navuga yuko cyihuse muri shampiyona cyane kabisa ku munota wa mbere rwose. Ku munota wa mbere utari wuzura wa kabiri nibwo umusore Tambwe Gloire ateretse mu gitego, umupira bateye umuzamu yari cross awukoraho ariko ntiyabasha kuwukomeza, uragenda usanga umusore ahagaze mu izamu neza ahita ashyiraho umutwe, abateretse mu gitego cyiza. Bona yuko Rayon Sport abantu baravuga bati Tambwe Gloire Abedi bati iyo bagira gatandatu mwiza cyane, abantu bakavuga ati Rayon Sport ubu ngubu Yusudi Yanyarahari, Rushema arahari, bati bayemere n'abasimbura nta kibazo. Abantu bakavuga bati igira rutayizamu wundi mwiza n'umuwingu umwe, n'abakinnyi batatu abantu bavuga muri Rayon baravuga ati igira rutayizamu mwiza, ikagira nimero 6 mwiza, ikagira n'umuwingu umwe w'umuhanga wa wundi w'ushanyarazi. Batahari uyu mwaka yari kwa ikipe yo gutinya nk'ukuntu barimo kubivuga ni zandani nanjye baniye nagiye nshakisha hirya no hino. Urabona Abedi ubundi abantu bamwibeshya Abedi akiri 8, urumva bazanye Shimimana Ismael Petra kuri 6, Abedi akajya 8. Andi makuru Zizi Basane kuranya kabaye. Banza umva amashyi y'abareyo hano, umva abareyo, umva abareyo, umva abareyo. Rayon Sport tereka mu gitego cya gatatu, pase ya Tambwe Gloire Ngonge, pase nziza cyane kabisa, pase aterekeye ku isahani. Maestro Azizi Basane kuranya ahita nawe avuga ati nta kintu nakora kitari kurangiza iyi match kuko dukeneye kubona intsinzi idashidikanywaho. Tereka mu gitego cya gatatu cya Rayon Sport, bamwita Azizi Basane kuranya. Rayon Sport 3, ikipe ya Rutsiro 1. Match ijya muri faveri za Rayon Sport. Mu kanya tumenya nuko igomba kubirangira. Iminota 4 nyongera umusifuzi akaba amaze no kwitereka avuga ati Rayon iyo murayicyura kabisa. Makosa kozwe hagati mu kibuga n'abakinnyi ba Rutsiro, abize Tambwe Gloire bapapura barayizamukana na Azizi Basane kuranya, bari babiri bonyine, ubundi bahita barangiza akazi hano, kazanywe kari katanzwe na Rutsiro. Iminota 90 yuzuye, turi muri 91, bongeyeho 4, umwe urashize. Umupira kwa Tambwe Gloire, ashaka pasi ari na Azizi Basane kuranya gumoso, arabiri gito ariko baramurengesha no guteruka imbere y'izamu. Twavaga imikino rero yo muri Afrika, nabonye yigire no ari mu Burundi batsindwa na Arahira 1-0. mu Burundi mu rugo rwose batsindiwe 1-0 ntako batari bagize.
ubwo Black Bulls yo muri Mozambique yaje gutsinda ikipe ya Rivers United yo muri Nigeria igitego kimwe ku busa muri Mozambique mu rugo. Hanyuma twavuga ko Silver Strikers yo mu gihugu cya Malawi yaje gutsinda Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania igitego kimwe ku busa. Mukino ugomba guhuza Ethiopian Insurance yo muri Ethiopia ndetse na Pyramids yo mu gihugu cya Misiri ntabwo wabaye kubera yuko Pyramid irashakisha uburyo yakina Super Cup muri iyi weekend ikina n'ikipe ya Berkane RS Berkane mu gihugu cya Maroc. Imwe yatwaye Champions League indi twara CAF Confederations Cup. Undi mukino wahuje Lahimo yo muri Burkina Faso yatsindiwe mu rugo na Esperance de Tunis yo muri Tunisia igitego kimwe ku busa. Indi match yabaye muri CAF Champions League ni match yahuje Stade d'Abidjan muri Cote d'Ivoire ingi yatsindiwe mu rugo na Petro Atletico muri Angola ibitego 2 ku busa. Imikino ya CAF Confederations Cup ni ku munsi w'ejo. Attention pira bava cyane Rutsi yashaka icya kabiri angareka turebe ariyo Mutijima Janvier aracyafite no bagiza asubiza umupira inyuma ngaha kwande kwa Hitimana Jean Claude. Attention passe ariko hari match zabaye Simba yanganyije na Kaizer Chiefs muri Confederation ubusa ku busa. Zesco yatsinze Jwaneng Galaxy 4-3. Azam yatsinze KMK Zanzibar 2 ku busa. Equipe Basane kuranya kabaye banza umva amashyi bareyo hano umva bareyo Rayon Sport terekamo igitego cya gatatu pase yatambwe Gloire Ngonge pase nziza cyane kabisa pase aterekeye ku isahani Maestro Azizi Basane Kuranya ahita nawe avuga ati nta kindi nakora kitari kurangiza iyi match kuko dukeneye kubona intsinzi idashidikanywaho. Terekamo igitego cya gatatu cya Rayon Sport bamwita Azizi Basane Kuranya. Rayon Sport 3 ikipe ya Rutsiro 1 match ijya muri faveri za Rayon Sport mu kanya tumenya nuko igomba kubirangira iminota 4 nyongera umusifuzi akaba maze no kwitereka avuga ati Rayon iyo murayicyura kabisa makosa kozwe hagati mu kibuga n'abakinyi ba Rutsiro abize tambuye guruhara bapapura barayizamukana na Azizi Basane Kuranya bari babiri bonyine ubundi bahita barangiza akazi hano kazanywe kari katanzwe na Rutsiro. Iyi minota 90 yuzuye turi muri 91 bongeyeho 4 umwe urashize umupira kwa tambuye guruhara ashaka pasi ari na Azizi Basane Kuranya kurana gumoso arabiri gito ariko baramurengesha no guteruka imbere y'izamu. Twavaga imikino rero yo muri Afrika nabonye yigire no ari mu Burundi batsinwe na Arahira kimwe ku busa mu Burundi mu rugo rwose batsindiwe kimwe